Lisica. Lisica. Majmun. Marmun. Majmun. Marmun. Filadendron. Peredon. Filadendron. Piradon. Dracula. Dracula. Parecos. Bubasaba. Bubisharba. Bubasaba. Bubasharba. Dinosaurus. Dinossauro. Acumulator. Amburator. Acumulator. Ambulator. Aluminium. Marinija. Aluminium. Marinija. Šoferšajbna. Kad je stigao baš suprug sa trociklu, struju uzimam od svekrve, samo jednu struju gorim, ništa drugo. Nema ni kanalizacija, kanalo tamo puno je voda, narod sve će da poginemo u vodu. I hoću ljudi da su higijena, da imaju narod u školu. Kakva higijena da imaju? Nemaju odakle naroda živu, nemaju veliki platu. Narod živi u vodu, brate mili. Kako narod živi u Beogradu? Ima socijalni rada i pomognu gi i sve. Ovdje idete da se žalite, kaže idi radite. A di da radimo kad smo mi ljudi bolesni, u deponiju živimo. Šutiraju me gospoda, cigani me šutiraju. Šutira me snage na nogu, svako jaka nacija i vređaju me. Šutiraju me snage na nogu, a kad bi imala jedno 3000 eura, ja bi možda dobila stan i na špijunku, ali ja ne tražim stan, brate Zlatki, na špijunku. Ja tražim jednu garniseru, jednu vešernicu, dva odelenja kulturni, da imam vodu, da imam WC, da imam struju osnovno, ja se nisam kupala 3 godine. I ja i moja deca, vaške imam u glavu ko perinač. Koliko vi imate godina? Imam 40 godina, ne znam nije. 62 godine. Koje ste godište? Kad ste rođeni? Nabroj 10 modela automobila. Audija, Peugeot, Mečka, Golf 4, limuzina, Feral, Kurveta, Lamborghini, Fića, Peglica, Stojadin, BMW, Jugo. Dobro. A imaš još 30 sekundi. Audija 65-ica. Koji je Audio? Audija 65-ica džip, onaj veliki. Aha, dobro. Još jedan džip, Mečka. Aha, dobro. Ništa više, to je 15 komada na broju. Dobro, ajde baš.